Jedna od prvih stvari koju ćete primetiti kada kročite na talijansko tlo je ogromna ponuda hrane kao možda nigde drugde koje ima na svakom koraku u svako doba dana i noći. Od restorana, preko prodavnica hrane, supermarketa, pijaca na kojima se prodaje gotova hrana, do ulične hrane koja je verovatno jedan od glavnih i najprepoznatljivijih aspekata talijanskog društva. Definicija ulične hrane ovdje bi mogla biti hrana za poneti, koja se obično priprema na trotoaru, nekada baš bukvalno kao ova papaja salata ovdje pored plaže u Pataji, ali na trotoaru mogu da se postave nekoliko plastičnih stola i stolica i da tu ljudi sede i jedu. Ulična hrana može biti i pokretna kuhinja na salengu. Svi znaju šta je tuk-tuk, dok je saleng motor sa improvizovanom prikolicom koja može da se koristi u različite svrhe, a jedna od njih je i za kuvanje i prodavanje ulične hrane. Zgodan je za bežanje od komunalne policije. Pre nekoliko godina talijanska vlada je donela odluku da ulična hrana mora da se ograniči i reguliše. Rečeno je da prodavci ulične hrane zadiru u prostor oni koji pošteno plaćaju porez i da se kao pijavice voze na njihovim leđima, otprilike tim rečima. Tako se u turističkim mestima, a to je naročito vidljivo u Pataji, može primetiti kako policija često juri prodavce ulične hrane i onda saleng tu igra važnu ulogu u igri mačke i miševa. Prodavci ulične hrane su međutim na ulicama zato što narod to želi, jer to je jedan od najuobičajenijih i najpopularnijih načina ishrane na Tajlandu, a vredi dodati i najukusnijih. Zastupljena je u celoj zemlji, svim gradovima i selima, ali naravno predstavnica ulične hrane je u samoj predstavnici kraljevstva, Bangkoku. Među mnogobrojnim atrakcijama glavnog grada ulična hrana je turistička atrakcija sama po sebi, vrlo rado posećena i degustirana. Najveća koncentracija ulične hrane je u Jovarat ulici. To je žila kucavica kineske četvrti Bangkoka, koja je jedan od najstarijih delova grada. Preko dana komercijalna arterija dela sa kineskim stanovništvom, sa između ostalog prodavnicama njihove tradicionalne medicine, kao i mnogobrojnim zlatarama koje važe za kvalitetni u zemlji, uveče se pretvara u vaša hrana i pića sa mnogobrojnim štandovima, ali i mestima za sedenje koje serviraju izvanrednu hranu. Ovdje su na ponudi sve moguće vrste voća, sokovi, nudle, dimsamovi, plodovi mora i sve ostalo što je moguće nabosti na ražnjić. Nema čega nema i ako želite naći ćete i ptice mleko, ali zaista. Naravno, preovlađuju kineska, ali i tajlandska jela. Već duži niz godina ova ulica je jedna od glavnih atrakcija ovoga grada i obavezna je na svim turističkim listama za vidjeti. Kvalitet hrane je na mnogim mestima izvanredan, o tome tvrde mnogobrojne recenzije posetilaca na raznim foodie sajtovima, ali i zvanična priznanja gastronoma, kao ovdje Michelinova zvezda za gajđap supu sa nudlama i hrskavom svinjetinom. Red ispred bi mogao poslužiti kao garancija kvaliteta. Insekti su uvijek tu negdje okolo i iako nemam ništa protiv te vrste proteina, baš škorpiona nikada nisam probao. A pošto snimamo video, zašto da ne? Gde se guraš, bre? Tvrdo, nikakvo, nema ukusno ništa.
ima na biber i soja sos koji je ona stavila. Ali osim toga, možda malo kao čips. Neke stvari treba ostaviti neprobane u životu, ali to ne znaš dok ne probaš. U blizini kineske četvrti ima i dosta drugih atrakcija Bangkoka. Kraljevske plate, ali i budistički hramovi, tako da dosta turista posle dnevnih obilazaka završe ovde na večeri. To je i naš cilj sada kada nam je škorpija zagolicala stomak. Supa od ajkulunog peraja, ovoga puta na meniju sa Morning Glory, nudlama sa plodovima mora i drugim nudlama sa malo prasetine. Neki od prodavaca ulične hrane imaju vrlo visok status na kulinarskim listama Bangkoka i mušterije koji do njih putuju iz raznih delova ovog mega grada za baš to omiljeno jelo. Jedna je međutim kraljica ulične hrane celog Tajlanda. Svoju uličnu kuhinju otvorila je početkom 80. godina prošlog veka i decenijama su njene kulinarske veštine bile poznate širom grada, a onda joj je 2017. Michelin dodelio svoju zvezdicu i tada i ceo svet čuo za nju. Ovoga jutra idemo na doručak kod legendarne J5 u delu Bangkoka koji se zove Samran Rat u komšiluku budističkog hrama Loha Prasat. Posle Netflix dokumentarca Ulična hrana Azije, u kojoj je bilo reči baš o fascinantnoj vlasnici mesta kojeg vidite, tajlandske mušterije su sada zamenili hodočasnici iz svih delova sveta i neki od njih su ovde zauzeli red još od pola 5 ujutru. Rezervacije nema, unutra se ulazi po rednom broju i red je iz minuta u minut sve duži i duži. Ubrzo će kompletno radno vreme restorana od 9 ujutru do 9 uveče biti zauzeto. Kažu da su J5 jedva naterali da izađe iz svoje kuhinje i ode primiti tu Michelinovu zvezdicu na svečanosti koja je priređena u tu čast, jer ona nije ni znala šta je to. Priznanje je ipak promenilo dosta toga i sada bi ova već 78-godišnjakinja mogla da živi samo od reklama raznih proizvoda, međutim ona je dalje tu, kuva na ćumoru i otvorenoj vatri, pa zato ima turističke naočare, od jutra do mraka kao da se ništa nije desilo. Meni je ta posvećenost fascinantnija od njene vrhunske hrane, jer ipak sam se ja rodio i odrastao u zemlji koja je gajila devizu uči školu da ne bi radio. Naručili smo stvari koje su najpopularnije ovde. Omlet sa krabom, suvi tom yum goong, pijane nudle, drunken noodles i još jednu supu sa pirinčom. J5 pravi to sve sama, tako da čekamo, vidjet ćemo koliko će trajati do poručbine stigne. Mi smo 5. stop po redu, tako da posle 20 minuta prva dva jela stižu. Omlet sa krabom je ono zbog čega je J5 dobila Michelinovu zvezdicu. Ovo jelo može da se naruči bilo gde u Tajlandu, ali ono što odlikuje omlet J5 je vrlo kvalitetna kraba. Da probamo suvi tom yum goong. J5 je prevazišla ovu igru, zvanu kuvanje. What do you think? Not too oily? Not oily and fresh. And Very fresh crab. Yeah. Perfect.
Drunken noodles ili pijane nudle. To je još jedan od specialiteta J5 po kome je ona vrlo poznata. Probat ćemo i njih. Sve bolje od boljeg. Ocena naravno 10 od mogućih 10, pri čemu su pijane nudle moj apsolutni favorit. Malo ljute, u stvari malo više ljute, ali vrlo jakog ukusa sa plodovima mora koji su vrlo sveži i kvalitetni. U 11 sati redni brojevi se više ne izdaju jer je za danas sve popunjeno. Pa da li se stvarno isplati čekati u redu i izgubiti skoro ceo jedan dan oko omleta sa krabom i pijanih nudli? Ako ste kao i većina turista u Bangkoku na par dana šopinga posle nekog ostrava i pre aviona za nazad, naravno da ne. Ovaj grad je zaista prepun izvanredne ulične i sve druge hrane, tako da možete biti više nego sigurni da nećete propustiti mnogo. Ako ste pak neki foodie, veoma zainteresovani u hranu, onda vas nikako odvraćanje neće sprečiti da probate kulinarske majstorije J5. Samo 30 metara dalje niz ulicu, bez gužve, guranja i čekanja u red, možemo prisustvovati još jednoj demonstraciji pripremanja hrane na otvorenoj sceni ulice. U ovom slučaju je u pitanju jedan drugi tajlandski klasik, Pad Thai. No stres. Jeste da sam upravo završio obilni kasni doručak, ali uskoro se bliži vreme ručka, tako da zašto ne iskoristiti mogućnosti Bangkoka i sve onoga što ovaj grad pruža. Kupujemo za poneti, baš onako kako je ulična hrana originalno i zamišljena kao uslužna delatnost.